только съезду, да. И все. Больше никаких вопросов нет. Правда, были разговоры о том, что вы собираетесь отдать мандат после того, как ваш брат станет президентом? Никакого разговора не было. И быть не может. Не должно быть. Мискинбаев провокатор. И недостойный, так скажем. Анын сөздеріне қандай дейсіз? Жаңағы сіз ерекше болады дегенше. Мен Құдай бұйырса, не десем, біздің тәрбиеміз, біздің шу дүниені тануымыз, көзқарасымыз ешқашан бұға бармаймыз. Бізге Бакиев менен Акаевтің чоң мындайча айтканда бізге емес жалпы елге, келешекте боло тургандарға барлығына сабақ болуш керек. Бирөө киришпес керек. Кыргыз эли аны мындайча айтканда көтөрө албайт. Шоның үчүн биз баягы убада бергендей эч качан киришип болбойт. Сурмашевич бул жөнөкөй эле провокаторлордун Мискинбаевге окшогон. Бүгүнкү күндө ушул Сурмашевич көтөргөн маселесин көрө албагандардын дегендей көтөргөн маселеси ошол эле. Рахмат. Siz aytgan emasiz da, Мен байкан эми өзүң ойлочу. Съездге даярдык. Съездге даярдык, да. Повестку дня обсуждали. Вот. И все, как будем проводить, орг-моменты. Айрым маалымат каражаттар ушул Жээнбековдун мандатына байланыштуу маселе каралат дегенди жазып чыгыштыр да. Ошолордон суроолор ким жазды эле? Ошолордон сурагыла. Биз Курултайдан башка эч нерсе каралган жок. Да, курултайдан бөлөк Курултайдын өнөтү аныкпы, качан болобу? Анық şu айдын аягында болот Кудай буйрса. Курултайда эмне маселе каралат? Күн тартибин сөзсүз түрдө биз маалымат каражатка жарыялайбыз, айтабыз. Хорошо? Рахмат. С 1-го ориентируйтесь съезд, 31 марта съезд. Остальные вопросы потом уже Кайсы ближе жерде к өтөт этому. болбосо? А это все, Бишкекте. Рахмат.